Alam ini, anu babu, anu yang kelam. Sekarang magai hostel atau masih. Magai situ kok kaya kelam. Anu babu. John Jomotia thimano kitinggai nukhungo tong kechang kerikya sa kechang kerikya birman nangai tongbakya bunga bu hasong obahnyo kaka koko kaboi nukhungo sa kechang keri ngai tongkha obahnyo lukorokno chubamung teri din panda khlanyani bagai yak pholoka obahnyo lukorok gp number rumabai subakha Ojit Deborma Obiram Deborma Sanjoy Tirpura Dromo Singh Jomatia, Sunil Tirpura, Mustan Jomatia, Vijay Kumar Tirpura, Obahike Chubama Banyo, Bongi Nukungo, Teredin Klai Manai, Joto Kaganang, Kakuar Klai, Hamjang Tongkangke, Tipra Shangai, Chubana Musung Tonero, GP number Rajak, on number Norok Chubai Mano, Obahi Nukungo, Teredin Panda Klainyani, Borok Rangri Nangai Tongka, Je Chubana Musung Tonero, Norok Nimung, Tekam Nimung, Norok security jipek number 3 obahnya kok tumau saimangka kila bolok baike khobjak kolongkai kami takuk jon jomatiani kami lukuruno kaisa suba mung sa ani jon jomatia ani sraino samung khaini din ka hawa seng khaini tongu ebane sugya ba rang poisa krei kisa din kolok na silai ma tongu ani bangwinya lukurono kaisa suba suk nayu ani bangun lukurono kisa yak kolawan nana sini John Jomatiano thuyini thangha langma kemai thangha panซึ่งgarden sabno sarawana goli rino parawana con là cái tôi chứ tay trồng nữa tại bây giờ đến sau cái hàng ấy khai đây người ta asal masih roto satra yang orang berkawal kakai na trồng nữa orang itu yang sugu apa nih yang kelihatan sini mana jaga wo ani lukurok no ani ranggenang rigenang no tanggenang no kisah apa nih yang kolong jadi ani berkawal angki suta mực tí này cũng tí này thì phân rồi con xào ta mới anh ấy con thay họ nó nữa anh thos này thay nó xào nó với tíสิ่งnó tí sai hai mươi anh lại mà đi tổng cái giá trị gì anh khao bài khu bài còn dâu anh tí cái sắc anh sẽ con cái bằng đồ xa đừng lấy giá xin anh giúp tôi nó anh không nói sao là với anh xin này cho mình anh John Jomatiano mà thấy khá là nó có sao phân mà cho ra rồi này đi anh thấy sao là mà liền đâu bực hà cái gì phải như hà